أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله سبحانه وتعالى حمده لي إله سبحانه وتعالى أقول منا دنيوي حياتك إله سبحانه وتعالى كنتن كان أدا كرمك توفيق منبر كربوات خاصة أقول منك حياتك دماغ إكيكي مصيبتك بلمركما حالتكم أقول منا أميدو كندجن دا حساب كانت ديوم فوقوس إله سبحانه وتعالى رحمة أقول منا عافية صحة أدي هم جهما هم همين كان وفاوري كان منور كرب لبت أخوني أقول من مسكتوغا هفتاغي كم هوما دوهج بقول نماذج فوقا جنس دمون ديا دروستا ديوانا فهارا ميدو كنوما فوقا أنكاوس ميفشني غاغاندكا هيك مستوها ميدو كنديجن ديوما فوقا أنكاوس أقومنا الله غا رحمتهم فشيك ميدي أقول من سلسلة كو جنس دمون ديا ميمسكيتو غاغاندكا ويتي وديا نوارا وركا دروسغا رسول الله صلى الله عليه وسلم جه سنة بهيغوتون سنة جه مقام أدي سنة حجية نوتا إسلامي شريعة مصدر تكترين سنة أي دليل نجنبي مصدر كما رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث بس فرتكي شروق ربوا فراتم أنجوا فوا إنجون تك كما أدي هم إهم إيجي ترون أقول من واه كدكا فواني أقول من شرح قرآن مسلسلة فرتما فشما قستكوري فوا في صحيح البخاري نوتا صحيح الجامع الصحيح مي في ليوا فوا مشهور حديث المريا إمام بخاري رحمه الله به قتم إكليك فانو سيرة نوتا ترجمة به قتم أقوم من واقع دكافوان أدي هم إهم إكليك فانو مي في جماعة كورفو مغا كورفا فوا من مسكة بلوغ مچا أقوم من واقع دكافوان هم أهم مفاي مسلمون کے مدعا مقبول وگن دیا دیوما مدعا اس اگمے واہ کدکا فوان ام فون اگمے وانی حدیث شرح قرآن فشاف انمس میرے اگمے فرتم حدیث شرح قرمگے بدلوگا کڑکو تنکڑے فتوگے اتریا جہیلن گستکرنی حالتا وس گولے گوتوں إمام بخاري رحمه الله إكليك فانوغي صحيح الجامع جنوا فاوا باب أي كتاب الجنائز جنازة كان كما قولي با فتوغا جنوا فميوني باب بابوغا إكليك فانو جنوا فميوني باب موت الفجة البغتة
kulliyaka dimawa maruge hadisage wahaka nanganewe babe imam bukhari rahimahullah mi babuga gennawa fawa riwayatuga algon menna sharui hukume libigen dani egiturun kulli marameduga rasulullah sallallahu alaihi wasallam inkaru kurevito no to rohiwada nugenne vito mi algon menna mi hadisa no ta mi baba badali ma algon menna libidane hukume mi riwayan aisha radhiyallahu anha ge arihun gennawa fawani urwa ekadege faanuge bappa fuluge arihun aisha radhiyallahu anha widalu kama anna rajulan qala lin nabiy sallallahu alayhi wasallam miyaku nabiy sallallahu alayhi wasallam ge arihuga suwalu denneviye inna ummi iftalatat timannage mamma kulliyaka mara kurimatweje iftalatat nafsuha wa adhunnuha law takallamat tasaddaqat timanne qabul kurwe gotum mamme fursatu libunnama mamma sadaqa kurma wasiya kurihe nota sadaqa kurihe maniki fursatan nulibi mamma duniya du kon hingajje fahal laha ajrun in tasaddaqtu anha qala na'am timange mammage faratun sadaqa ko fikama vanama timanne ajuru libigen dane heyje rasulullah sallallahu timannage mammen ajur libigen dane rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurviye naam ade mi riwayat algumen balada alquran agor denne fadan furta makam ki rasulullah sallallahu alaihi wasallam kulli mara eveswarege inkar nuwate kama meduga ecce vidalu fenne mi riwayen imam bukhari rahimahullah mi babuga gennawa faawumuge hikmata behe gotun ilmurin wahaka dakwa fawe amu gotega algondu wahaka dakka fawana imam bukhari rahimahullah ekalege faanuge fotuga aslu ekalege faanu babuta gennawa babuta dhikru kurawwa fa ewani ekalege faanuge figuhe magina wahaka takenneti mi hadis algon men balala eruga kullika marumuge masala gulun huri ma bodu wahake no mi dekeveni mikama guligin sadaqa kurma behe gotun dariye ku kuri suwalaka rasulullah sallallahu alaihi wasallam devvi jawab ena bas ilumerin vidalwani imam bukhari rahimahullah mi riwaya gennomuge maqsadaki ei darinnan ebami hunge mamba fan nuwata gaitima ga mi hun kulli gotegga marwegin gosfikama vana ma amdun ekama farwa teriwe emihege faratun sadaqa kurum fada ademe kan du'a kodunun fada kankan gina kurum muhimmu kamge maccashe sawbaki kulli maraki ammu gotegga mihage umurun duwaswegin nuwata balimadu kamegge terega ule nuwata mara kurimat wedane kamge message takin enaya libi hutta wa mara khilafan enayan itur fursat take nulibi duniya do koddan jehume lobete khunne maraki ei nimu hennamas ay feshun duniyawi hayatuge midiriulumuge nimu ekamo hagigi feshumaka argon men kurimatlani marafahuga ehmiga allah subhanahu wa ta'ala kirit qur'anuga wahi kurawwa fawani alladhi khalaqa al-mauta wal hayata ila subhanahu wa ta'ala ay mara dirihurun khaluqur vilah tafsir ilmurin vidalwa gotum mitanga allah subhanahu wa ta'ala emme furatama diri hurumuge kuriga maru dhikr kurawwa fawani marad denjehe ahamiyatuge bodukama hagigi diri hurumaki marafahuga onna diri hurunka ei nimumennuwa diri hurumek kamuga wati emvima maruge wahaka algon men dakka ekamuge maccan algon men handan kuran jehe sawbaki insana kan adamuge dari kan libeni emme hayate kamuga wati emme diri hurumek kamuga wati duniya mati galibe hama ikani fursataki mi mara baddal kuranden eneya libe fursatu kamuga wati enkamun algon men visnala eruga khassa gotega kulli maraki ei waran nurakka terikame algon kurin denne gota ei mihaya fursatu nulibi emiha duniyem wakiwegen dan jeheti henkamun mifada maraka algon me baddal koffane kamat takaves algon men
mitiben jeheni ta abadume tayyaruwege abada abadume timanna maru komme gotakavves baddal koffane kamuge intizari rasulullah sallallahu alaihi wasallam algon menna khabar kurawwa fawe inna min amarati as-sa'a qiyam qaimumge alama toga terega himene qiyam kari wejji kamuge hekitog terega himene an yudhhira maut al-faj'a kulli maru faaluwegen diu nota ginawegen diu ilumrin vidalwa gotuga khasako ibn hajar fada bebe kanum vidalwa gotuga mitanga rasulullah sallallahu alaihi wasallam kulli maru ginawegen nota faaluwegen dane kulli maruvun kulli wa maruta ginawegen dane bayan kurevumon en dalil koddeni kuriga wasama kulli ka marwa mihum marwumon komme soraka daka en namas fa zamana ngas e adado ginawegen dane kan e qiyamatuge alamatik bedalgon menna kashawaru kulli ka wa maruta waragina khasako la umur furage zuwanu gaga waruhuri mihum bay faharu sawbutaka lagin ane bafaru sawbe bes argumenna fennan ne gotuga mi argumen duniyega diritibi mihun nangoy wara muhimmu message lobe dakhunne komme mi hakawes mi maru baddal qur'an kan kashawar wa irga argumenna ku ulemun dia e akhun nuwata ukhtun argumen fadan ummid ko genti bene hayatuga wagulta kellibi maruge inzaru takellibi emara tayyar webigen duniwi hayadu ko dan libene kama enamars kuringa inzare neti kuringa enguma kanula kuringa evs khabar kanula mara baddal kuran jefe bani wima algon menna muhimmi e maruwe die farayat takuge marennu algon menna muhimmi algon men duniyega mitibi tibun den algon menna e mara efada gotaka baddal koffane kama meduga e kaman algon me farwa terwe visnam me jeheni lobe takhunne nikam ballawa nikam adosawa miyadu algon menna riyadu walu buddi qabul nukura fada marto ge wa kadani ibemu tanaka finam febi nuwata daiv kuran febi zuwanaku marui wahaka masifan gosken ule komme zuwanaka komme secchege hamalan marwegen die wahaka nuta komme smiha ku henu lagen balaliru emiha marwe fo wahaka nuta duniya matiga hingada tafatu accident tawga mihum marwegen dadiu farudi gotunna jama'i gotugabes mi zamanaki insanu ge attakun hadafa wa wasilat tagina ehnamas e wasilat toga fasihataka niyamatan hurikamuga yes kulli mara wara fasihan kurimatna jedana wasilat tak accident toga eggam duwwa taketi kandu duwwa taketi hame fadan jawuga uduhe taketi egi turun adam ge daringe atun hadafa wa hatiyaraki etan insanun nen effahara kulli maraka hushalige hingada fada taketi adi kulli ka dimawa hin huttuma heart attack fada nuwata enum wesbaye kankama kurimatlan jehu ehmima mi message tun algon menna riyadu walu adi kuriya khilafan algon menna abadume khabartakum aduwe eruga algon menna libigenda message ki mihaku duniya duko daniki enage umurun gina duwastake vege nuka adi mihaku duniya duko dani ena balimadu kamegga ulen jehige nuka emihege ajado hamawe emiha duniya duko dan jehidane kan komme irakwes lobeta khunne ehmbima buddi veriyaki haqiqatuga maratta abadume tayyaru ehunna miha ehmegen asfabe rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge arihan as mihaku suwalu dannawani kon irakunto qiyame vani muhim suwale ekamako evves mihaka ege jawabu allah subhanahu wa taala angawa fanwa
evves makhluqa kan ege jawabu khabar kurawwa fanuwa haqiqate kon irakunto qiyam evani rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurawani tiba e wagutattaka nota ekamattaka wi kon tayyariyen ena dannawani timanna ma bodu tayyari take nuwame ma gina amal take nukurame ehen namawes timanna allah ilahu rasul sallallahu alaihi wasallam deke lobi wame indu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ene hadis kuravi tiba wani tiba lobi wa farataka ehuge hadis ge rawi anas radiyallahu anhu widalwani miyawwar ufawari khabare timan kale gfana libi wade nugannawe sababaki timan kale gfana kashaware timan kale gfanu allah ilahu rasul sallallahu alaihi wasallam deke lobi wada gannawaka abu bakr gfana umar gfanu deke lobi wada gannawaka ehen kamun e bekalunna ekuga e faraitaka ekuga wumuge ummiduga hurime lobeti akhunne maraki haqiqate safu haqiqate allah subhanahu wa ta'ala ehem wegen maran nandeva faaweswani al yaqinu genamu wa'budu rabbaka hatta ya'tiyaka al yaqin kade gfanu ge wer rabban alukan ada korumuga kade gfanu demi hunnawashe maruge wagutu nota yaqin kamuge wagutu kade gfana hamya atu ejjomaddande lobete akhunne maruge matin handan kurmaki adam ge dariya enage hussekani ummidu takun ekkibawe amali gotun ena muralive e marat tayyarwane sawbe adi hama ehemme emihage heyo amaltan ituru qur'ane sawbe adi ehem mistohunge macha aniyaveri umun ena durheliwane sawbe ehem begin rasulullah sallallahu alaihi wasallam be wadagen nabi maruge matin handuma kurevun gina adi handan koddevun gina be kale gotuga em rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurwa fawe akthiru min dhikri hadim alladhat foni miru kama lazzataka ufata fundu fundu kolla kudi kudi kolla maruge matin tiyabamihun handuma kurun gina kurash ehme al-bara ibn azib radiyallahu anhu widalwani edduha ku timam bekanu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge arihuga tibbewime ehiduga ekadege fana feniwadagen neviye miista kuntake jamaawegen uleniko ei ansariya bekalege janaza kantawge ehiduga ekadege fana suwal kureviye konkamaka evve ule bayetto ei timam bekalun dennevime ei miweni mihege janaza kantawga evvegen ule bayke induga rasulullah sallallahu alaihi wasallam timam bekalun du korawwa etanaka waran halwika ma ko wada gannawafi timman kade gfa rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge fahappulum wada gennewi me ekade gfana hame ekade gfano ge kurifulu matiga timman hutti wada gen ekade gfano ge moon fula ballawale vevime ero ekade gfano ge appuluga oy dandikole faado echakun bimmatiga madumadun kurasaw mungendevi ekadege faanuge delo fulun faabamundiye karunata kota feppulu maccan ohemundiye adi tumbuli fuluge tereng bimmacha e karunata ohemundiye egotuga ekadege faanu inne mafawga isufla lavwa timam bekaluna mukhatab qurba hadis kurviye يا إخواني ائتمن كليك فانوغي أخنّي لمثل هذا فاعدوا مدوها التكات يبامهن تيار واش لمثل هذا فاعدوا مدوها التكات يبامهن تيار واش إدوها كي هم كم ميهكا كورمتي وانا دوه لبت أخنّي مركي أي ميهك هيوكم ميهكا بدل نقران اتشنما محمد صلى الله عليه وسلم يا مر بدل نقرس ekamako ekale gafano sallallahu alaihi wasallam e maruge raha deke wadagen nabi mi hegge heyokama bara verikamuge sabum mara baddal nukuranama sulaiman alaihi salam mara baddal nukuris ehennama wes ekale gafano wes
e maruge raha deke wada gannawan jehe wada ginne lobete khunne rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge mi irshawtaka ekuga sahabi bekalunna adimi ummatuge salaffer bekalun maruge matin nuhanu boda handuma kurawwamun gendevi ballawa umarul faruq umar radiyallahu anhu ekade gefanu hayapuluga fahukoluga vidalwamon gendawa kumme duwahaku aduiweye eveni mihaku maruwejje madama tiyabami hunnan iveni umaru gefanu avahara vejje buneve ade ekade gefanu amille fula ekade gefanu avahara wada gannawane kamge handuma kurawwamon gendevi ehemwegen ekade gefanuge verikamuge duwastawga ekade gefanuge diri uluvuma bodati badal take gennevi e marattaka ekade gefanu tayyaru wada gennevi tayyaru wada gennu ehemwegen umaru gefana behe gotun riwawegen asfaave ekade gefanu vidalwamon gendevi kama ekade gefanuge darikalun abdullah ge arihuga e abdullah umaruge ಮೂನು ಬಿಮ್ಮಚ್ಚ ವಟ್ಟಾಲ ಬಿಮ್ಮತಿಗ ಕಾತಾಶೆ ಫಹರೆಗ್ಗ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲ ಉಮರ ಫಾಫಫುಸವ ರಹಮೆಲ್ಲವ ಫಾನತೆ ತಿಮನ್ ಕಲೆಗ ಫಾನುಗೆ ಮಾ ಕಮನ ತಿಮನ್ ಕಲೆಗ ಫಾನು ನುಯಿಹಿ ನಮ ಕೊಂಫದ ಹೆಜ್ಜೆ ಮಾನಕಿ ಮರಾ ಬದ್ದಲು ಕುರಂಜೆ ಹಿಸಾಬ ಬದ್ದಲು ಕುರಂಜೆ ಹಿಂದುಗ e hisabu kantam wegen daane gotaka meduga visni wadagen e vidalwani duniyen ufannu inama konfada heyje ehri ebe kanunge visnum fula halu kol huri gotaki e fogaves salafer be kanum wadagen nevi maruge matin handan koddinun gina be kanun take gotuga ehem wegen ebe kanunge farapulun adiya khilafu aluweti kamaka ebe kanunge farapulun adiya khilafu madumatiri kamaka kiyamantarikame fenigen gosfawani evves halegga hama hurefa hingadiye kankamennun waysul qarni rahimahullah ekadege fana behe gotun riwawegen asfawe kufage ahulwerinna ekadege fanu nasiha devvamum vidalwani e mi issakunne tiyabami hun regandu nida hinduga bo alashe maruge matiga ಮಾನೆಕಿ ಬೋ ಅಳ ಬಾಲಿಸೈ ಮರುಕಮುಗ ದಕೇಶ ಅದಿ ದುವಾಲು ಹೇಲಾಗೆ ನಿಕುಮಜ್ಜ ಕಮವ್ವಾನಮ ತಿಬಾಗೆ ಲೋ ಕುರಿಮತಿ ಅಬದುವೆಸ್ ಮರುಗೆ ಹಂದಾಂ ಬಹಟ್ಟಾಶ ಲುಬೈದಿ ರಿವಾ ಕುರವ್ವಾ ಫವೆ ಅಬು ಇಸ್ಹಾಕ ಬೆಹೆ ಗುತುಂ ಎಕರೆ ಗಫಾನು ಕೊಮ್ಮೆ ದುವಹಕು ಗಂಡುಕೊಳೆ ನಂಗವ ಏ ಗೋಯಿಂಗಿಚ್ಚೆ ಬಲ್ಲವಾಲವ್ವ ಏ ಫೋಗ ಹೆದುಮುಗೆ ಜೀಬುಗೆ ತೆರಿಯ ಲವ್ವವ್ಯಾಗೆನ್ ಉಳುವ್ವ ಎಗುತಂ ಎಕರೆಗೆ ಫಾನು ಉಳುವ್ವಮುಂ ಗೆಂದವಾತ ಎತದ್ದುಹ ಕಫ್ಫಹುಗ ಎಮ್ಮೆ ಫಹುಂ ಎಕರೆಗೆ ಫಾನು ಅವಹಾರವೆ ವಡಾಗನ್ನವ ರಾವಿ ವಿದಾಳವಣಿ ತಿಮಂಗೆ ಹಿತಂ ಎರಿಯೆ ಕೀ ಕೊಂ ಕರುದಾಸ್ ಕೊಳೆತ್ತೋ ಏ ಬಲಾಲಾನಮೆ ಬಲಾಲಿರು ಎ ಕರುದಾಸ್ ಕೊಳುಗ ಲಿಯಫಾವೆ ತಿಬಾಗೆ ಅಜಲು ಕ್ಯಾರಿ ವೆಜ್ಜೆ ಮರ ತಯ್ಯಾರು ವಾಶ ಹಂದಾನ್ ಕುರ್ಮೋ ಗೊತ್ತು ಮರುಗೆ ಮತಿನ್ ಹಿಂದು ಕೊಡಕವ್ವೆಸ್ ಹಂದಾನ್ ನೆತಿಗೆನ್ ದಿಯ ನುದಿನು ಮಟ್ಟಕ ಲೊಬೆತಿ ಅಖುನ್ನೆ ಮರಕಿ ಐ ವೇನ್ ಹುರಿ ಕಮೆ ಹೇಕೊಮುಗ ಅಹುಲ್ವೆರಿಯಾಯ ಫುರಾನ ಹಿಪ್ಪೆವೇರು ಲುಯ್ವಿಯಸ್ ಮಾರುಗೆ ಸಕರಾತಕಿ ಐ ಬೋಡು ವೇನೆ ನಿಕಂ ಬಲ್ಲವ ಐಷಾ ರದಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹಾ ರಿವಾ ಕುರವ್ವನಿ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಯಾ ಬೆಹೆ ಗೊತುಂ ಕೊಂಬೇಕಲೆತ್ತು ಮೈ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಎವ್ವರೆ ಲೊಬ್ಬತಿ ಬೇಕಲೆಂ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾಗೆ ಹದ್ರತಕ ನುವೆ ekmana vidalwani ekalege faanu alas wadagen alas kamfuluga uluvviye ekalege faanuge moonu fulu rindu wegen diye hum fulu gadavegen gos ekalege faanuge haalu kolu davve miski kolan nikume wada nugennewe wara ekalege faana haalu bodu wegen diya emme fahum ekalege faanu avahare wadagen mugo wagutuga ekalege faanuge kurifulu matiga huri fen echka aggoshin fen lavwa nangawa moonu fuluga unguluwamu
maccan ishara kurawmun e vidalwani la ilaha illa Allah ala inna lil mauti sakarat Allah fiwa haggu gotuga alukum bebe ehen ilaha kunuwa kaman hekiwame danna she maraki ei wen huri kameke maraki ei wen huri kamekamuga Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya vi hindu algun men konfadato rea duwalu etak kushakan araganeve kushuge ahulwerin kamuga avi mihun konfade kumwaneto lobete akhunne ehen kamun marat tayyaru maki ei algun men geteren komme mihe ku eskoran je kam Israeli riwayate ga asfawe Daawood alayhi salama behe gotu ekale gafanu ge ariha malakul maut alayhi salam wadagen nabi ehinduga Daawood gafanu suwal korvi tiyai kombe kaletto lobete khunne rasul bekalunna Allah subhanahu wa ta'ala ikhtiyaru devva maruge wogutuga ehnamawes ehem mi hunnan oy kamen nungei kommehen malakul maut alayhi salama wa haka dekkumuga fursatu algon menge tereng mi haka nulibene kombe kalettoti dennewmun e vidalwani komme tanakabes wede wada gannawa gandoru to getere wede wada gannawa mes izune libeda nugan hoddawan je wada nugannawa evvis lashkaraka nuhuttuwe evvis faratakun rishwatu nuhifa ekamuge wagutun hazirwa mehmanay ehduga Daawood alayhi salam vidalwi ehem vejji atiyai malakul maut kadeg faanti wada gennewi ma avahashe timan kadeg faanu tayyaruwe wada nugannawani ehduga malakul maut alayhi salam vidalwi tibaga kariga ulunu eveni miha ko bahiye miveni miha ko bahiye e huriha men marwegen dieru tibaya tayyaru ma fursatu nulibuni heye mara baddal kuran jehene kamuge message nanani he lobe jakhunne riwayat ki kurin denno fadan Israeli riwayat kamuga avies algon men khabar ki muhim khabar algon men geteren komme miha kan emihe ge washagen tibi mihun duniya du ko datan e bafene e khabartan algon men aduham algon men e khabartaka baddal kuram algon men na egunu etcheki ei waki umraka khassa kamen nunka waki kahala balimadu kamegga ulen jehigen wa kamen nunka komme hindegga mes mara baddal kuran jehidane kan en kamun ehem mihunge faratun ibre libi nugane wijjenama ehem mihunge faratun message libi nugane wijjenama tima ay ibratik kamuga wa duhuga evs manfa'en no Quran lobata khunne nustoge fala surhi takun algon men komme duha ko bakiyam adia khilafu maruge wa hakata komme duha ko eba aduham komme duha ko eba dekem madama alugondu nuota tiyage terem beflogge wa hakannege nustoge fala surhi ga adia khilafu marigge wa hakan nangane fo onnan kobato ehen nuwan vi sobaki evve soben ebetto ehen nuwan vi ehen kamun e wagutan algon men eba tayyaru wanje Allah subhanahu wa ta'ala kirit qur'anuga wahi kurawafa fadan qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum kadega fanu widalu washe tiyabami hon e maraka birum filanti yadui maru dannash hama kashawarum beset maru tiyabami hunna baddal qur'anate thumma turadduna ila alimil ghaibi wash shahada eyafahu sirra faalo mola denodigemba ilaahu hadrata funuve venete lobata khunne huriha emmembes mara baddal qur'an hamekani marunwani Allah subhanahu wa ta'ala en huriha farataka mara baddal qur'an jehene awaha nuwata lahum wiyas engigen nuwata nengi wiyas en kamun buddi beriyaki kurin agon denne fadan mi marat tayyar wa miha lobete khunne algon men mi hunge maruge wa haka aduham hame kani algon menge dulun kiyalani inna lillahi wa inna ilayhi raji'un
kiha warakatto algon menge hitak geneveni algon menge dulung mikiya kiu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un mi ibaratuge mana mafhum inna lillahi wa inna ilayhi raji'un alamen milkuegen wani Allah subhanahu wa ta'ala hadratash alamen emburi dan jehe hushi eilahoge hadratash kiha warakan ekaman tayyaro egento algon menge dulung kiyalani mihum marogen gos algon men eba wadulam mihum marogen janaza ga eba baberiwam algon men nikumegen annani duhen annane lobete akhunne algon men hingafa gos etana nuwannane duhe mistonge addani mati ga algon men ufula fetana gendane duhe edo ga algon men na nikumegen na deven enkam Hasan al-Basri rahimahullah fada bebe kalum vidal wani e Allah ge alaya tibaya mihegge maruge wahaka aduwijje kamavwana mahandan kurashe ei tibage maruge wahaka miheku wadlevijje kamavwana madannashe ei tibaka madama tibaya meduga kan hingan huri gote ei ekamaku ekan engedu wahakun ekan ihsas korwe du hakun no tekama baddaluwa du hakun algol mennaka ekan handan koggenne Qur'an manfa en nonnane edu hakun algol menna libene rahat en nonnane nikam ballawa Ali radiyallahu anha behe gotu riwabegin asfabe ekane gafano sahara ge tere wade wadagin sahara ge ahulwerinna qabru toge ahulwerinna mukhatab kurawwa vidadwa mun gendawa kama ei ebami hunna adu iwenati kinu amille nafsan ibran libigatu mattaka amille nafsa kan hinga afawa goy adi hinga daane goy visnew mattaka vidalwani e qabru toge ahulwerinne timam menge terega kan hinga die goy kiyaden yeti ebami hun marwegen diu mafuga tibami hunge ambinna ehemmi hun kaveni koffiye tibami hun marwegen diu mafu tibami hunge ambinna ehemmi hun kaveni koffiye tibami hunge getahuga ehemmi hun diriulen fashafiye tibami hunge mudatan ehemmi hun bahala emi hunge milkiyatakan hadafiye tibami hunge darinta yatimun gotuga ulemun ebade efahu vidalwani ebami hunna kuladana ecce bunewe nama kavvaluge ahulwerin bunihe tibami hun taqwa weri wash agunuge waha kolo nimmalum kuriga Allah subhanahu wa ta'ala ge mi handan koddevun handan kuramun nimmalani algun menge tereng uridun teriyage maru ene baddal kurahinduga ena bunane hatta idha jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'un egetere mihe kare maru anna hinduga ena dannawane algo werrabbe miyala amra duniya funuwande la'alli a'malu salihan fima taraktu timan duniya matiga nukoddu kolle fahore he amal kur mattaka ballawa ingeto ena aramu diriulu megge beenu makunu ganduwaruge beenu makunu abidaringe beenu makunu mudaluge beenu makunu duniyan annam beenu wani la'alli a'malu salihan fima taraktu timanne nukurawi huri he amal takuru mattaka ekamaku Allah subhanahu wa ta'ala ihamati yuridu megga ena dennabi mase wahi kurawani kalla hamahila hinnakun nuwanete kalla hamahila hinnakun nuwanete innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yawmi yub'athun ei hamekani buneli baheke ebami hunnan oti qiyamata hame fonwenden barzakh ge alame duai ka Allah subhanahu wa ta'ala algon menni hewbas adwa hewban amal kura bay kam ga levevun gina maru handuma kon e maru handuma kurma ge sobon algon menna akhirata tayyaru we bay kam ga levevun ila subhanahu wa ta'ala marumati fasih kurwa adi kawwala akhiratu kankan alamenna fasih kurvun insha Allah anna haftage ho maduge mi wogotu ga men baddal kurma ummiduga وكولانا واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.